kan ramina economic planning kan run nei na chante enge economic planning chu ani ti tele enge economic planning nuaya long period le short period to long period nuaya thil chi sang sang omte le short period noya thil omte le economic planning in ina India rama athil tumte kan lo zir ho to mase tuna ve thung chuan khang zong zong kan zir khom to bel khom khan enge India kha min achieve tir to India kha khami planning kha enge kema ni ta na chatna enge lok na kan wa chhar chwa ti kha kan endon ani ama sabera chuan increase in national income kan national income chu kan ramina alak luzat kan ram income ti na khani me ni chumi chu kan sha tura chuan British le independence British hun lai le India ina independence kan swal chwa tum khan kan national income kha 0.5% per annum ani per annum kan ti chu kum khata 0.5% che kha ani chuanin planning kha an han tran ta economic planning 5-year plan kan ram mason zok nan kan ram develop zok nan an han tran che kha first plan a chuan khami independence kan swal chhuat tira 0.5% atang khan 4.2% a khana run pung ta ni chuanin khami apung tian hmu khan kan ram shoi tu te kan planners kan economic planners ho khan an ngai tua chu 5% per annum first plan atang che hian in han da teang u muthei don lo po ni la da shim shimila target a kumtina 5% atang in hanin da ila an titani chumi chu an han da a ma se khami 5% per annum kumtina thang tur kha 10th plan mo plan som na atang che khan an achieve theita ni chumi in enge an tir chumi in enge min mu tir min zir tir kan ti chuan kan planning lo ken ko awang khan kan national income po kha arun pung ve ti na ani chuanin apani na chuan increase in per capita income kan tia per capita income hi chu boilo turania kami national income kha population kan population size kan divide kan sem khan per capita income kha arun chhuak ani chuanin per capita income ve thung kan mu chuan British hun lai British ina min apply le independence kan swal chwa phe kha chuan per capita income mu mal po kan nei lo heta colonial powers noi kan oma wang khan le khatiang figures engma chhut kha British khan India ramatan khan min ti saklo ni economic figures po kan nei lo drain of wealth theory te po kan soi khamo until run ti be chu kan ram ho sak na lak chwa tam theng bera min lak chwa sak min thiar chwa sakha an tumani chu atir chuan per capita income mu mal po kan nei lo kan ti to kha ma se kan per capita income kha economic planning anun king kota economic planning mason na sang an han duanga food grain sufficiency kan nei theinan lo nei tu te ne na thai chi thazok semte an lo tia irrigation thai tui pek na mumal kan nei lawa drip irrigation te sprinkled irrigation te anun tia zon chu me ba ka kumsang kha zakwa somruk som sari chawa khan green revolution India ramin enge bule bar ele in lama nasazoka kan lau pun theina turin green revolution khami technique kha an runduang chhota suta chuan enge kan mu chung zong economic planning ina kan ram mason na khang shanga ti wang khan 11 plan a chuan kan per capita income kha ama British hun la nei mumal lau kati kha 6.3% arun thangani chu me ba ka kan constant prices kha 2.9% ni run thanga chumi na an tir enge kan ti chuan India ram chu enge midangte ram ringa khosa me ni to lawin keima ni nge in kan thar chhuwa te bo keima ni tan ni lawin kan chen om te tan ram danga kan unau te tan kan thon chuak zel to ani ti en tirani chuanin apathum na chuan rise in the rate of capital formation kan tia capital formation chu savings te investment te kan ti kha ama in kalau soi to 1991 ma chuan government in policy strict tak follow private enterprise te an hausak lutuk te aphal lawa an hausak lutuk te le mi sarkar ai chunga an omte aphal lo wang khan MRTP ekmang te monopoly
Act mangte industrial licensing policy mangten a control kan ti to kha khami kha rate of capital formation ave thung chan na satakin min puile thung ta ni savings poisa kholte investment thil sang sanga kan va invest poisa kan va da kham apung oma kan va da kham khan kan capital formation ka arun ti sanga chu chu na satakin kan ram economy in alo than phale ta ni number 4 achuan institutional and technical change in agriculture kan tia hem hi apoi mo emema india ram chu kan soi to kha mi somnga za asomnga percent ayatam agriculture lo nei lama enge an nat thober avani khata tak khan institutional reforms shang kha hemi planning manghian sarkari min duang saka institutional shang pakhat ama chon British land reforms te kan la zir chaudona agriculture British hun lai khan I land reforms mumal po kan nei lo I kan la zir dona permanent settlement act te reward wari system te mahal wari system of taxation mo agriculture bika khang te ha kan neya chu British te moya khan zamindars ten oma mahajans te khang hau khan nasatakin lo nei mi te kha enge an ram hotir khan thai khan thartir ani khata khan I za mun somria te 1/3 of the produce te mo mun thuma thena mun khat thayan thar change thalo po ngai sak thasi lo khan kha mirun englo ta thina ni anwa thing ta thina ni chu institutional and technical change in agriculture kan ti chu hemi planning manghian I khami a institutional reforms ama land reforms I lo ne zamindars mo khami chia khon tu te hnuaya kun thin kha sarkarin a abolish ta independence nuwa sarkarin a pai bawa chuan mimalin lo nei tu ten an mani ham than an mani tan lo te marginal holdings te kha khang small and scattered zong kha a chung khoma sarkarin a semta chu institutional changes akan hu thei te chu ni chuanin technical change kan ti ve thung chuan enge technical change a chuan ama chuan I enge kan ram mi pui te chu I thaya po man lai pile pute changa thai chi an tu tun thenga an la rin khami a thai thara peng a chi an lo da that zel te kha an la mang ta ni chuanin I kut vekin an lo ten la thonga ya ma se economic planning le modernization kan ti to khami objectives mo khami atana aking tela khan khami ahma akan pile pute thilti kan pile pute enge lo thodan kan pile pute thai thar dan kan la chom me kha atok to lawa chu conventional outlook kha kalsanin khovel changkan na I miro puizok mithil shezok I enge mit mason na ta na thil ti mi kan lo ni ve thei to nang khan technical change kan ti thaya po thai chi na ran me ni lo a thar tam chi te khang ti sang khan lo manga I kutat lo tho vak to lawin tractor mangten I kuta kan thai thar te sengai to lawin harvesters te khatiang mang khan India sarkar in min introduce saka chu institutional and technical change in agriculture kha planning wang khan kan ram arunom ti na ni number 5 wa chuan growth and diversification of industry ka soito kha ahma chuan India ram kha British ina min apply phe chuan ahma enge he da Mughal emperor te na min apply te the Maurya empire Maurya hnuaya kan omlai te khan India ram kha nasatakin thil siam konga te puanta konga te khan ain taudel emema puan moi tak kan ram mi puitan me ni lo heta Mesopotamia ramatan te Iraq ramatan te heta Rome sarkar the Roman empire thang khan azuk thon thina ni chumi chu British khan minun thia som sak veka I ama ke mania I enge in tungding thei in taudel thei kha I kami mere producer of raw materials mo anma ni heta British rama industrial revolution British rama athena wang khan khata an industrial revolution na enge an machine tamlu tukina asong bol thei tur raw materials heta chini siamnan sugar cane fukung kan mamong khan khatiang khan primary producer min ni tira cultivation lama nasatakin min ti tir kha industry mumal kan nei lawani mase hemi planning sarkari na adwang atang che khan
industry po kha marun so na ni industry chi sang kan run nei phata tu na zon amazon cotton te jute te textile industry main ni to lo basic consumer goods te gold te thleng in engineering goods te IT service apoi mo ma tu na phison india hi heti IT sector lama hian khovela mashwai tu ne indian mithiam indian software engineers computer engineer te khovel hua pa po alang sarle khovel I technology sangjok zela minkin saktu te kan indian mi puite ni chuan number parukna number 6 na chu economic infrastructure kan ti to kha british ina I enge mithiam te inchiar in lo chiar ve chinanga historian te economist te poina british ina min ti that sakber chu railways le postcards min introduce sak anti thinani ma se khami kha enge economic infrastructure cha kan nei lo Shashi Tharoor historian Larry na soidan phechuan British in kan rama railways arun introduce su an mani tan bokani atini khata khan development omlo railway min da sak mase an develop lo railway kha an mani thilapur indian mi puite thilapur si lo mase khata khan planning alo chhuaka planning a khan economic infrastructure cha kong thazok te railway thazok te enge midang ne na state dang te ram dang te ne na kanin dor theinan ma chi shang kan infrastructure a sarkarin ma min lak sakani achievements of the goals of planning a point number 7 na chu social infrastructure economic infrastructure ka soito a economic infrastructure big chu economy ti mason nan economy ti changtung na kan infrastructure physical infrastructure kan mamo kongte railways te khatiang sang khane social infrastructure ave thungchan enge kan mu kan ti chuan kan nun pui kan chen pui enge mishing te lo chang kang jok theina na education te hospital tha te school chang tung jok kan nei te kha social infrastructure kan ti chu ni enge kan mu kan ti chuan british ina independence planning ma company sarkar ina min apply khan kan social infrastructure kha ache mani damdoi in mu malpo kan nei lawa heta Mizoram po lawin compare ta ula heta sangkhat zakwa somli pasari ma chon damdoi in mu malpo kan la nei law inzaina mu malpo kan la nei law khol mu malpo kan la nei law ni chu wang chon phai lam kharun pan dor dor ngai thina ma se planning kan dikha planning to centralized planning center chi ani law center atanga state zong tena rual khai taka changkan na development an lo mu theina na planning ti kan ni kha social infrastructure tuna chuan college thiar sen lo india rama lo tamani college thiar sen lo school thiar sen lo sarkar school private school le damdo in thiar sen lo medical college shang zirna te a oma chu me ba ka india rama ma khan mithin tam thei me mani british in min apply khan the bengal famine te kan sianga tiro bengal the great bengal famine khan bengal mi pui tam ta khan an nun na e turan nei lo wainan hlawani kha te kha planning kan ti nuwa khan mithi rate mo the death rate kha 7.3 per thousand a khan atlatniam ta chu me ba ka life expectancy rate kan tia life expectancy rate chu mishing ina adamzat kan te na ani khami kha ama chuan kumsom thum pahni chia mishing kha india rama dam thei turan ngai thina ni ma se khami kha planning a kha chuan kan life expectancy rate po kha kumsom thum pahni changin 65 years of age a achawani so ni number 8 ve thunga nge kan mu kan ti chuan employment hi chu tun thlenga kan boina ni tiro india rama mishing anun piang tamzela kan control theilo khopin tuna phichan mishing kan tamta ni khan employment a chuan boina kan nei reng don population kan check ma chu chumi chu employment a ma se employment a boina kan nei reng don ti maila india sarkari na I atnuaya na thok tura alakha alo sang zelani chu 11 plan a sarkari na atum chu 58 million jobs kha india a enge tugle ding on somnga pariat na india rama siam saka thalai na mulaute thalai na tho tu nei laute ta na sarkar na me ni lo private enterprise te enge mani na kan lo in tung ding theinan scheme shang kan la soidona na kina poverty chapter a man thalai na mulaute khang hawan lo in tung ding ve theina na sarkari na scheme shang adwan kha anni chuanin apakwana chuan atop berna ta na kan mu chu international trade ania international trade kan ti chu ramdang te ne na kanin dor ton na kha ani
chuan in international trade chunga chuan enge om kan ti chuan import le export om ani import chu ramdang atanga kan lak lu kha import kan tia export ve thung chu kan ram atanga keima ni ram siam kan thil siam kan wa thon chua ve thung kha ni chuan in enge international trade ta kan hmu kan ti chuan ama chuan British in min op kan ti tiro British tan sia ama chuan kan trade kha kan trade relations kha British nen cha kan maintain thin ani khata khan British nen cha kan maintain thin awang khan British te aming in USA te mo le Commonwealth countries British nuaya British lalnaram nuaya ram dang hau tenen khan in lai chin na indoor ton na kan nei thina mase khapu kha atlem thei em ani chu ama chuan independence mo 1947 na sarkar na kan chantir khan rupees 152 crores ka kan import ani chuanin kan export ve thung chu rupees 169 crores chiani mase khami kha India ramin planning arun duanga planning te an hankal chhota tak chu 2010 atanga 2011 a chuan kan import le kan export kha heta thangta 1683 467 rupees a chhauta ni chumi chu kan shedonia choni international trade kan tia hian hemi import le export me ba ka India ram ama British tana raw material va supply tu ni thina kha tuna chuan raw material supply tu me ni to lovin khovel pum hwa pa khovel tana tangkai thil tangkai tak pe chuak tu abikin Darjeeling tea kan ti te mo Indian tea te Assam tea te khovel pum hua pa ramdang mi puite pona innuam man ti ramdang mi puite pona anin beldu Indian silk kandanga sari kan ti te Nasik oranges mo Pune a serthum kan hubi te khami kha kan ram mi puite me ni lo khovel ram mi puite pona an nga fak an e cha kha thon chuak tu alo ni in India ram kha global player top 10 emerging economy of the world talang pahial British na min apply engma ni lo kha economic planning le sarkari na adwang thil chi sang India ram alo changklung jok India ram thajok alo ni theina na adwang azara khan India ram kha tu na chuan top 10 economy in the world ta alang phani tuna han kan lo soi to kha achat na te kan soi to ni tiro economic planning o matrul na chante economic planning noya enge te kan soi to mase achat na chi sang point red chuang kan soi to mase tuna ve thung chuan engwangin nge economic planning kan share tu chu thil tha shim achia omzel tur ti kha thil tha shim thil tha lo chwa don chuan achia po omangai ache zong thil zong fam kim theilawa chiat na lai fam kim lo na lai po anei kan ti to kha chung tiang ang bokin economic planning kan soivul chu po khan chiat na lai enge fam kim thil fam kim ani lo na lai kha point sang anei vele ta chumi chu kan lo clear how don ani ama sabera chuan abject poverty kan ti chu ri theina ni me abject poverty chu ri theina kha alo omzel ani kan ti na ni me chumi omzia chu engwangin nge kan ti chuan 5th le 6th plan a kan ti tiro sarkarin ri theina kha bawatum kan ti kha India ram achangin mase 5th le 6th plan a sarkarin ri theina kha bawatum ma se tuna kan hu chu kan rama mi za somhi pakwa 0.8% kha heta noi nunglut tukan lo mani ri theina absolute poverty kan ti ri theina eile in tur mu mal po nei lo hun enge chen na tur in po nei lo le khazir na tur poisa po nei lo khatiang khop khan 29.8% kha heta absolute poverty ri theina apo noi nung bera khan an lo ma chumi thiam te nan soya chuan Indian planning a fail na pakhachu abject poverty wangani antini chu nakina poverty a chapter shanin kala zirti don chewa chuta chuan engwangin nge hemi abject poverty hi planning ma se 29.8% ni alani fo kha kan soidon ani kan population run thang chaklu tu ka wangte unequal distribution of income khatyang tisang theory tisang kha kan soile don ni a category tenen kan kha chu tian lo she phot ula in sha tur chu Indian planning economic planning a khan ri theina kha bautum ma se
mi za a somni pakwa 0.8% kha absolute poverty rithei na a India rama an la omani ti khani o zonin pani na zon high rate of inflation kan ti chu enge kan ti chuan thilman sang tina ni me o high rate of inflation chu thilman sang lutuk tuna po kan ke mani nge pona kan tona chuan covid-19 wangin ama bu fa cheng sang khat ni thin te po cheng sang khat zasari te sang khat zaria te ani kan ti ni tiro chumi chu ama tomato kg khat somruga kan le thin kha kg khat za som ni za som nga kan le te khalo nga chumi chu economy chuan a term kan ti chu inflation thilman sang kan ti lawin inflation na sang lutuka kan ti thin do ne o chumi chu enge kan mu kan ti chuan India ram kha kan GDP a kan thanga kan national income a kan thanga economic planning a wangin timma ila thilman ala sang emani India rama nangni pon ni tinin in observe ang thatin thilman tawdante khami kha inflation sang lu tukha engwain nge Indian economic planning khan mi zongjong include klang taka an nei theina na ti si kha engwangin nge inflation ala sang si ti kha azona pakhatani le a fail na chan pakhatani o pathumna chon unemployment crisis kan tia 58 million jobs that nan siam sakto kan ti ni tiro ma se unemployment crisis ala sang mani anitelin lekha thiam nam hulawan pungani engwangin nge kan ti chu college te zirna inte tam takan hongbel ka ti kha khang kha nakina heta human capital formation chapter kan zero na chu ta chuan lekha thiam enge degree ne thiam na nei si lo mo khatiang zongjong khan unemployment crisis an siam na satzia kha kan la zir ho dona chu wang chuan tuna po zir lai lo en tu zongjong te le khathiam degree nei BA MA val ni me lawin MA chhortlak MA thiam na nei BA thiam na nei class 12 thiam na tak tak nei mania sha thiam na mania zir thiam mi ni kha kan lo tu manga hemi unemployment crisis sa kan telve lo nan le kha thiam na mulo kan ni lo nan thiam na tak tak nen mo de khazir kan lo tum zel donia palina deficient infrastructure omle infrastructure ti shang shang Indian planning in min pek kan ti to tiro roads te kong te min siam that saka railways tharte railways changtung jok te arun oma ma se India ram 1.3 billion population sustain tur kha atok lo ni kan kong nei te kan railway nei te kha hey WhatsApp meme sa te point lo mu thin in lo mu thin nga leng lo khopin rela in phurte khatiang kha India scenario ni o kan mi kan tamlut tuka kan economy kan nein min chom seng lo chu wang chuan deficient infrastructure omna chan kha poverty a population a te kan lalu don chu da chuan ai chiang soting kan soyanga khami kain lo en chunjom le don nia apangana chuan failures of Indian planning a fail na chan kan ti chu skewed distribution kan ti chu in semzai na tiro in semzai na kha achang tlung tok lo adik tok lo kan ti na ni chumi chu enge na sa kan ti chuan economic le social inequality kha ramalo changkang zela tiro kan ramina hausak na te po ayatamina tel zela mase hausakna kan ram hausakna khan a hausabi kan oma ari thei khan un rithei telani saptong ina soithin the rich gets richer and the poor gets poorer ti kha economic le social inequality in pluklang lau na kan society ala oma wang khan mi zongjong khari in rual khai takin kan nung thei lo hemi wang che hania then khat poverty line ate an la oma kan lati na chan chu wang tak chuan hemi economic le social inequality om kan ti tiro economy a po nei suma po kan in tluklo social inequality ke mani in enda na po kan in tluklo society a po kan in anglo India ram hi example a in lataila heta vaitele mizote chu in compare chi po kan ni lo an ni chu nam changkang nam upa an ni heta achen Hindu apo Brahmin class chu hetanin da sanga ikhatyang ang title shang hakita inda bi kan omani o khang hotele heta ituna po news ate po inlo munga Dalits te khatyang Harijans te boina athleng kha khangte kha society a in tuklang lo na atam lu tuka wangten nia Dalit te enge nam changkang jok te Brahmin te khanan musit mani chuan
tuna po boy na sang alo oma in ngai zone ten phal lawa dalit kha chu I man lai ang dau khan khoi thiang lawa ten langai ni tiro chuti khop chuan social inequality economic planning kan ram kha thang ma se kan ram kha chuti khop chuan ala ten omani kan society a po khatiang anga in en shan na chutianga enge nam hnoi hnunga ilo pianga wangme nam hnoi hnunga en na che khatiang ang chi sang kha alo oma wangin kan ram ka social aspect social inequality awangin kan Indian planning kha ani tur ang ani tak theilo kan ti ni chumi awang chuan kan economy a le society a kanin khawlu tu ka wangin sarkarin enge ati kan ti chuan reservation le enge khami reservation tam tak tu ne ST reservation te SC reservation te OBC reservation te enge in hunga nakina phaya te lekha zirzom te in la tuma chu da chon ST quota mangten mo nakina civil service in la ni huna te po ST quota mangten lu te in la tum doni chumi chu enge achan kan ti chuan sarkari na India ramu om thau kan nam kan ziarang in anglo lutuk include lo lutuk khami hum hal nan khan quota sang category sang reservation sang kha nam hnuai hnung zok te choi kan nan sarkar khan hemi skewed distribution awang hian min nei sak kan ti ni chuanin skewed distribution kan soi to ta ni chuanin han en le wang ula enge unemployment crisis bi ka han lu taila unemployment crisis bi ka kan share tu chu sang ni pakwa changa sang ni soma labor enge LSO inamo khami data a release khan NSSO Labor Survey of India, Labor Survey of India ina a statistics tharber a release akhan 4 crores unemployed in the country atini mi crore li kha na mulau anom na thok thei ma se na mulau unemployment kan ti hian mi zong na mu na ani lo unemployment kan ti chuan thok thei chin ina na an mu khani tarte no pangte a huam ve lo unemployment kan soin unemployment kan soi chuan na thok thei e cha om che kan soina ni chuanin deficient infrastructure a lut le taila tuna chong kan van nei ni tiro TVN phachei TV he tuna kan chapter ti mek lo en phathei chin te kan van nei ni kan share tur chu infrastructure ke ma ni che kan the mo kan ti lain news ate point lo enanga Kerala te po online class I ankala phone nei lo wanga no panglo in oklum tok ten omani khatiang anga khan kanin thau mema infrastructure hi ala tam tok lo ni India ram 1.3 billion population kan ti to kha khami dai tok tur khan school te po no pang zong ina school right to education sarkarin article India ram constitution a fundamental right ne nge India ram khwale tu ina ane nge ada ani ma se khati chung khan right to education no pang kumru ka changa kum som pali inkarina lekha azir nge ni ti chung si khan azir na tur kha sarkar khan a provide thele launi chu tiang khop chuan infrastructure kanin dai lawa le kan share drink tur Mizoram mi puina kan ton pakha chu power ani power supply tiro karen om lawa kan phun thin ni tiro chu mi sarkar kan tia ma se khang zong kha enge kan share tur chu I ramathanga tiro mi pui kan nun thang ve zela kan economy lo sanga mi pui population lo sanga dikhana in cancel zo zela khawang tak khana nia enge sustainable environment te tuna solar energy te kan sarkarina asoita khang zong kha Indian planning a fail chan kan ti kha poverty bi khi chu nakina a chapter shan pa topin kan la zirdona poverty chi engzan nge om ti te engwangin nge poverty om sarkarin poverty baunan engtenge ati to kha uluk takin lo cherang economic planning te poverty te chu nakina civil service kan ti huna po na civil service kan ti du te ni pon chumi hun thenga chapter poimo kan thiam nge tur chapter ani kan ti to kha chu wang chuan heng zong hi chiang da win kan textbook kan lo chiaranga kan lo zir venga ti chuan kan shet thiam lo lai te po kan run shet thiam le chho zelang kan zir sei tol lang poverty big te inflation big te unemployment big te kan zir chawanga in zawain du sangna ka hlan ve ka cheu